Dajak je specifična vrsta čamca. Prilagođena je upravo za vožnju na Vrbasu. Dugački su, uski, plitko je gazište, a motka koja je najbitnija u ovoj priči upravo služi da se odguruje od kamenito dno rijeke Vrbas i po ovoj motki je Dajak i dobio svoje ime. Danas je poseban dan za banjalučke dajakaše. Uređeno je pristanište ovdje na gradskoj plaži Abacija kod već legendarnog kluba izviđača 22. april u Banja Luci. Uređen je prostor, stepenište, tu su i vezovi za dajak čamce kao i postolje za dajak takmičenja. Poslije 12 godina postojanja Dajak kluba dočekali smo da otvorimo danas prvo Dajak pristanište i da ispunimo naš san koji dalje traje i nadamo se da će nakon ovog Dajak pristaništa biti još nekoliko projekata koji treba da se završe u toku ove godine, da dobijemo još par prilaza vodi i nakon toga mislim da smo zaslužili da dobijemo konačno naše prostorije i Dajak radionicu i hangar, odnosno i muzej Dajak čamca, jer Dajak je ipak simbol grada Banja Luke i onoga svega što gradu daje neku dušu. Sve urađeno po projektu koji je Dajak klub donirao gradu još prije nekih 5-6 godina. U nekom narednom periodu ćemo izvršiti još dodatnu promociju ovog ovdje mjesta. Mogu da kažem da ovo subotnje jutro sam zaista srećan. Ovo je prvo jutro, prvi dan u istoriji postojanja Banja Luke da imamo nešto ovako. Trebalo je to davno da se desi, ali evo, prvo Dajak pristanište za našu Banja Luku, ono što je dragocjeno. Kada kažem prvo, mislim prvo funkcionalno, prvo najozbiljnije i prvo koje u svim vodostajima rijeke Vrbasa je prilagodljivo da nam svi turisti, svi ljubitelji Dajaka kao simbola našeg grada. Moramo dobro da akcentujemo zašto je to simbol. Pa ljudi, ovo je jedino u svijetu. Jedini ovakav čamac, s ovakvim štapom, s ovakvim oblikom, na jednoj ovakvoj rijeci i jedan jedinstven primjer. A ipak je danas svijet mnogo raznolik. U svijetu svašta možete da vidite. Ali zamislite da od tog cijelog raznolikog svijeta samo nešto u Banja Luci. A onda neko to prije nije prepoznao da to treba da čuva i da to treba da baštini. Meni je to žalosno, ali to je zaista bilo tako. Ono što mi je žalosno, mora i to da kažem, da je skupština za ovakav projekat koji vredi 300.000 sve zajedno i sa onim još što planiramo ovdje da uradimo i mi smo toliko planirali. Ona je nama srezala i ostavila svega 50.000. Dalje uz podršku gradskog menadžera, načelnika Mandića i ostalih mojih saradnika smo se dovijali kako da pronađemo sredstva da ovo bude završeno. Ali morate znati da se pitalo Skupštine, ovog ne bi bilo. Moram to da kažem jer mi je potpuno neracionalno da ljudi toga nisu svjesni. Važno mi je da kažem i nekad da prenesem bar jedan dio muka i golgota koje morate proći da ljudi nisu svjesni. Danas ljudi vide gotov proizvod. Gotov proizvod je su cijene poskupile pa smo morali dodati sredstva. Gotov proizvod je u brzini sili ove naše prelijepe rijeke bilo dodatno poteškoći, dodatno radova koje mora otkopanje kanala i mnogo svega. Mnogo se čini jednostavno, ali kada zađete u bilo koji projekat, pogotovo projekat na vodi, to je mnogo zahtjevno. Sve zajedno 230.000 konvertibilnih maraka, plus određene radove koje sada najaviti, plus još stvari koje ćemo definitivno raditi za Dajak kao jedan od naših simbola. Nikada kao sada u ovoj gradskoj administraciji, to mogu ljubitelji Dajak čamca da posvjedoče, nije izdvojeno ovoliko sredstava za Dajak. Lično sam i donirao 2 Dajak čamca, shvatajući ovu važnost. Lično sam odlučio da naučim da vozim Dajak, a prethodni gradonačelnici to što ne bi rekao. Nisu se ni provozali, a kamoli naučili da voze. Tako da već sad najavljujem da će grad Banja Luka naručiti i nekoliko Dajak čamaca gdje će nositi nazive po nekim specifičnostima. Jedan će se svakako zvati Baba Ruža, zbog specifičnosti jedne lokalne priče, jedne kafane u koju znaju oni Banja Lučani koji znaju šta je Banja Luka, šta je duh te priče, šta je duh takvog jednog lokala. Ali naravno mnogim drugim zamenitim pričama, idejama, svaki Dajak će nositi naziv, to će biti buduća praksa. Dakle, od naredne sedmice počinju radovi na prvoj ozbiljnoj plaži na rijeci Vrbas, znači malo tamo uz Banj Brdo. Radimo plažu gdje će radovi biti oko $500.000. Naš partner, saučesnik u tako dobrom dijelu je MTEL kompanija. I želim da kažem da će upravo gore iznad Banj Brda, znači na toj plaži biti Dajak novo pristanište. Tako da pored ovog dobijamo i još jedno Dajak pristanište. Tako da je to zaista ono što potpuno mijenja ambijent kada pričamo o simbolu
simbolu ovog grada. Sve su to za nas značajne stvari. U Banja Luci postoje svega 2 porodice koje znaju da izrađuju dajak čamac. Da se ta tradicija i znanje ne bi izgubilo, gradska administracija je obećala da će naredne godine biti izgrađena prostorija za dajak klub Banja Luka u kojoj će biti i radionica izrade dajak čamca. Ove godine ćemo obezbijediti sredstva i za dajak radionicu. Imate dvojicu divnih ljudi, braću Zamolo. To su jedina 2 čovjeka i njihova porodica koja zna da pravi ove čamce. Što da ti ljudi kažu, u redu, idemo negdje na svijet, neće nas biti godinu dana. Što da nešto drugo odluče. I vi nemate nikog drugog koji zna da napravi dajak čamce i onda ste nešto što je najdragocenije za Banja Luku, dakle potpuno uništili. Nema više ko to tako da radi. Dakle, mi mora da uradimo prvu dajak radionicu koja će biti odmah tu iznad. Da bude moderna, da bude savremena, da bude i muzej dajak čamaca i da učimo generaciju druge porodice toj radinosti domaćoj. Evo, mogu tako. I mi ćemo ove godine krenuti. Ove godine ćemo obezbijeti pare, to je dogovoreno. Obezbijet ćemo pare, nećemo pitati koliko to košta, nećemo gledati na obstrukcije, to će biti. I naredne godine u ovom periodu sam uvjeren da ćemo ili završiti to ili će biti blizu kraja. Bez Babića i ekipe oko njega i pastira i svih ljudi i porodice Zamoli. Treba ova imena istaknuti. Ja molim medije nekada da s tim ljudima prave pojedinačne priče, jer možda mi s najvećim funkcijama dobijemo sve zasluge. Da ovih ljudi nije bilo, ja za ovo ne bi znao. Hvala svima što ste došli i hvala gradonačelniku što je podržao naš projekat, što je imao sluha za ovo i mi smo mu ispred dajak kluba jako zahvalni. Ovom prilikom smo mu pripremili jedan poklon za otvaranje ovoga pristaništa, to je maketa dajak čamca koju uručujemo njemu lično za njegove potrebe, odnosno za njegov suvenir kod kuće da ima. Ovo je najljepši pekar koji diže, a?